اوست احوال 25 اپریل 2020 امدب و یکم رمضان مروچی اوس ویلفیئر آرگنائزیشن کی جنرل باڑی اجلاس گو اوس ویلفیئر آرگنائزیشن جنرل سیکرٹری وجوپا بلوچ سروکیا برجم دارک بود کی میٹنگ کا 4 ایجنڈا ہنگو ہم گرنچت کے آئین تو کا نمبر 1 باسکانی پجارو کی نمبر 2 گوستگی کارکردگی نمبر 3 آیو کے لایا عمل نمبر 4 آرگنائزنگ کمیٹی ٹاہینک وبا بلوچہ دیوانہ ہمیں سرپرستی دیانہ درشن کنانا گوش کے اوس پا غریب و تنگ دستے مردمانی مشکلانی آسان کنگے واسطہ جوہد کنگائیں و اوس گو کل گہبودی گلان و کارندہاں ہمدستی ان کو بگیا کار کنگے سکینہ دن و گرسرا اوس تے نمگا آرگنائزنگ کمیٹی واسطہ وجہ عزیز درویز آرگنائزر ساجد بلوچ ڈپٹی آرگنائزر گچین کنگ بوتاں جوہد پار کسا اوس پا بیوسا اوس ویلفیئر آرگنائزیشن بلوچستان اوس یوتیوب کاریز بزا اوس یوتیوب چینلت که علم سابسکرایب کنید و سابسکرایب کنگه وسا همی سهرین بطنا یک رندی وتی دستا به جنت وتی مهرانی در شانیا گون اوستا بکنید چیا که جهد به هر کسا اوست بی وسا اوس یوتیوب چینل اوست ویلفر ارگنایزیشن کل بلوچانی میراسد